Dobrodošli u još jedan video. Trenutno imamo na prodaju poslovni prostor u zgradi Gorice u centru grada preko puta crkve. Poslovni prostor je 100 kvadratnih metara. Kao što možete vidjeti, u veoma solidnom stanju. Ovo je neki kao predulaz koji povezuje dvije kancelarije koje su odvojene. Međutim, sve je to sve u jednom komadu, znači možete vidjeti ovo. Evo ga sad, znači počet ćemo iz ove kancelarije da snimamo. Naravno, treba se to okrečiti, malo očistiti, sve ostalo, ali sve u svemu, znači neko solidno stanje. Poslovni prostor se nalazi na drugom spratu Goricine zgrade. Kao što ste vidjeli na početku videa, tu je i lift, znači bez problema. Ovo je pogled iz kancelarije na stadion koji se nalazi iza gimnazije, a odavdje isto možete da vidite pogled na grad. Znači, odvojena je ova kancelarija kliznim ovim vratima. Ovo je ta druga kancelarija. I evo je ovdje treća. Znači, već su odvojene, ajmo reći, na 3 dijela te kancelarije. Sve ukupno 100 metara kvadratnih. 3 odvojene kancelarije, naravno, postoji mogućnost kombinovanja razne neke mogućnosti. A evo vidite ovdje pogled na grad, gimnaziju i okolne Buganske planine. Za više informacija imate moj broj ispod videa u opisu. Znači, na prodaju je poslovni prostor u zgradi Gorice koji je 100 kvadrata sa 3 odvojene kancelarije i liftom. Sve se zaključava, znači što se tiče sigurnosti i ostalo. Hvala na gledanju, vidimo se nekom drugom prilikom.